Horas mabataganupan Korea ni Tuhan. Nagabe permana mader batta bani sadarion ay matanggal 3 Oktober ibut mai humbani Jeremia 33 ayat 8. Nini sonon. Urason kudo sidea humbani haganup hajahaton ni sidea. Nabinahen ni sidea dopak au. Anjaha sasapon kudo haganup panlanggaron ni sidea apa panlawanan ni sidea na dopak au. Itaganupan malas do uhur manangarhatan ni bata ay masongon ayat na yatas in. Tapi isa na butul marmalas ni uhur humbani na manangar ay nadop manandai hajahaton ni. Nadop mangidah bahat ni panlanggaron ni. Anjahan na siholan iya bani hatuahon gabe marubah humbani hajahaton ni ay. Banisada huta adong masada halak namar baju silopak. Anjaha isakot hondo baju ay. Anggola borhat iya hutiga ibuat mabaju ay humbani sakotan ay janah dok mulak iya isakot kon use bani sakotan ni. Songon na biasa sonay matong somal ibahen. Biar datong ididah rupani lang sadar iya iruma ay hulot dotong timus ni apuy tiap-tiap marabi. Job ni lokot matimus ni apuy ay bani baju ay nanget-nanget gabe roh ger-ger ni babaju ay bani sada panorang laho maiyahu bani sada tukang dobi yarah kon hasoman ni gabe idi idah maijay na songon kain ni baju ni ay lopak tumang rupani tarsonggot maiya ni baga suhur ni nadop parapuyon do hape baju kon pusok mauhur ni ay lang mampan be sabun hunjay dob ni maila maiya mamake baju ni ay anggolaho hutiga atap anggo idi dah hasoman iya mamake baju ay domaya to na bata urasan kudo sidea tapi anggolang naidah ahado si urason ni ay humban diri ni lang marguna hata ay bani diri tapi anggo gati roh diri hubani iyanan na mapasik hu parmingguan partonggoan atau partupuan ni hala Kristen ra naidah mahabutakon pakon hajahaton diri dob ni ra mahita ipapasing hata pakon idup miuhur ni Jehovah marhitei Yesus Kristus ase marhapasingon hita. Amen martonggo mahita. Ham Tuhan na bata, terima kasih ma isombahkon hanami huwamu. Halani pasitaw hurmudo sihol mangurasi apa papasingkon hanami humbani hajahaton nami. Pargogoy ham mahanami laho makagulukon pangurasyonmu. Amen.